Mary's Pet Show, inspiring lives. Wow, karibu oleng olaing'urani le Mary's Pet, agira aitomon enoolong sidai oleng kiata Neema tenewueji, eeta story naliki iyiok ombaa naimaitie ompaka nishangai emirishoi. Agira aitomon kabisa, remember to subscribe to my YouTube channel, tinewueji nitii, support this work and God will bless you. Karibu oleng Neema. Ashe oleng Mary's Pet. Iroroki olaing'urani. Olaing'urani le Mary's Pet TV, airoroki tenkarna Yesu. Losho lang pookin le maa, airoroki ntae oleng. Wow, toliki iyiok ina safari tooldaikani kutik. Ore nanu Neema Koyeki, atoiwuoki tewueji neji Esilalei te Rombo. Ore naa story ai, kaata challenge naidim ainasu, apa naa natamie enkishui ai abulu. Amu kara nanu entito oloiboni apa papa. Nelotu naa apa enkata nabo, kira kutitik nelotu mama ajing kanisa. Amu itu apa ejing'uni tina ang'. Ore peelotu mama ajing, negolu naa amu meyieu naa papa apa esiai e kanisa. Nearari mama ang'ata. Ore ake pearari ning'ua nche yiok matotoni tenkaji nemetii onyoo. Matejo natii papa, naa enipang' naa yiok oopeny naatoni. Kiata lalashe lang botorr, laa ninye apa oing'orita yiok, itu ninye isoma. Naa ormurrani. Naa enipang' naa alo asuj ormurran, neeku yiok pokirare naatoni tine. Amu etii apa enkae tasat, enkasapuk apa ena, neduo iltung'anak aapuo osupuko. Neeku etii sinye ena tasat namusho enkang' etii tidie, nemetii nkishu enaang'. Negolu taa maisha amu kira kutitik, nemikiyiolo enekipuo. Nekitoni naake yiok aimaa naa ilo purkel. Neeku entoki oshi naa maarikino tiatua enkishui ai, kake nadamu ewueji naitaunye Enkai, naa kashukoki Enkai enashe amu kaitawuo naa tewueji torrono. Nelotu enkata nabo, kelo olalashe lai arubare ormurran, ishughulikia akeyie ore piidip, nelo aing'ua ntae. Nelo anya nkang'itie. Nelotu enkata nabo mpaka metaa kirragisho sinye amu keamini ake ajo kiindim ake airurata, amu mekira sii kutitik oleng. Ebaiki anaata nanu miaka 10 naa kinyi elde. Kake adamu ake sii penyo, nkuti nadamu. Nelotu naa enkata nabo, neponu naa ng'uesi ayiolou ajo kedol ajo metii entoki namanya enaalo. Neeku kidol eng'ues nalotu airrag teboo, arashu enelotu kutukai. Neponu taa apa neimaki neji enoshi ng'ues najo irkeli ena. Ore naake peeyiolou nitu itoki aigut, neeku keton aboitare yiok. Nelotu naake mama nening' ena story, neshukunye ang'. Nelotu aya ntae. Nelotu airuk aton tenebo yiok amu keureki naa taapa papa lang oleng. Nenyorr apa papa nkera enyenak. Miiruk nai metaa ore piisik entasat nesuj inkera. Enikash ake ilo ontana inonok, nishukunye kenya ake amu meeta naake eniya nena kera. Ore ake peelotu mama neeku osomit sapuk teninye. Amu meyieu ning'ua yiok, nibayie papa amu kanyoo peetajeuo. Nelotu naa orkekun obo nedumu ake yiok neya enkang' enye. Nepuo aton tenkang' e kokoo. Ng'amu yiok enkang' e kokoo aramat iyiok oleng. Nekipuo aisoma amu kanyorr apa naa nanu itu aisoma amu eeta apake irpayiani lormaasai misoma kuna nchoo isoma kunda. Anata apa yiok itu kisoma. Ning'ang'ana mama maisumata. Nitu taa nanu ang'as aisoma matabai enkilasi e 5. Ore ake paabaya enkilasi e 5, nitoki ake papa alotu ashuk iyiok. Ore ake peeshuk iyiok, kipuo atotoni penyo nesuj iyiok mama. Ore naa peesuj iyiok mama, nejo papa tapala maing'oru kenya namna ena tomononi najito katajeuo. Nadumu nanu naishooyo enkop ormaasai. Ore naa kietuo nikibulu tosupuko, neeku mekiyiolo naa mambo ormaasai naleng. Amu kitii orpolosie le mpaka Tanzania o Kenya. Neeku Kiswahili kintumia. Ore naa paadumu papa aishooyo, najoki ilalashera lainei aare, emaibung'a ena tito aya enkang' olchore lai apake laa ninye ediayie peeyam. Naayai inaang'. Ore naake paalo inaang', nitu itoki papa abik. Nelotu alo. Nalo naa nainepu lido tasat kaanyorr naa oleng amu eji enkerai olchore lai. Naang'amu ninye, potu ilayiok lenyenak, naisho olayiok lenye obo. Naton taa nanu tina kiama, kake ainepu ormoruo oota intomonok enyenak. Nebikibik ake sinye loonkuti olong'i nitoki alo. Ore naake peyie elo, nelotu naa ormena shumata nanu. Neeku eji ake entito olaisinani. Naibung'a menye neriku, nemayiolo Kimasai, naa enkop orkasisi. Metaa keramatishoi. Mayiolo eramatare, mayiolo elepore. Neeku naarrumoki nena siaitin. Neya naajokini nepuku naaji olashe peepuku neji kalo ashe otupukuo nemayiolo ajo kejaa. Aidim atejo olashe red,
ore paajo nejia nekwani ahe egoro oltung'ani obahe pidua pala laihooki naar kanya nameeki nemeyiolo onyo naim taa nanu ilo pukel ore naake enkata nabo nelotu osina aisidiu amu keya naarri naaputani ai naarri naini ai borror neimu nalotu nadol ajo kaironyita osina ore apake nanu peejo mama nalotu ake sinanu ore kitambo kipuoito kanisa ninye nelotu enjeunoto naamanya toonkishui ai neeku ore ake atonta tidie aata ake sauti enkiporroto tiatua aning'ito ake Enkai agira airorie tiatua oltau ore naa nabo olong naisik nalo ang ore paalo ang neponu ake ninche nitoki aitumia Kiswahili naitoki ake ashuk ake ainasa toosina ai ming'urai naitoki ashuk najo ake shomo naigil ake olapa sina nashukunye naa taata najo mokure alo naamua aton kabisa enaake paaton neponu enkang ang sinche nedumu ake osina nigil aidurra aapuo enkae kop nikipuo enkop olchambai natii neteeu Enkai amayian iyiok nikipuo naake inakop ore kitii inakop naiterr naa taata eranyare adumakino naitahaning ilo tau lenkai naapa ainyototo aisiai Enkai neeku naning isinkolioitin lalo aranya ijo noo Susan looleyiolai neeku sinkolioitin laitia moyo ning isinkolioitin loo Jacob Sapuki neeku kaning'ito ake oltau lajo kirunyo taranyisho omainyo taa nabo olong najo ore naatonta tene ijo ake matumokuto najo ore amu ayiolo apa salon tirra mahomo aiteng'en aidipa ena siai toosaloni oltung'anak nalo taa saloni oltung'anak nalo aasisho tine natumutum impisai naiterr alo arany osinkolio narany osinkolio ojo Enkai ntabaiki ai Kanaan naranyaki ilo sinkolio neng'amari amu eton inakata metii enkop ang eranyare nalotu arany tekuna anisani olalashara mama natum taa support naisupporti naranyirany ina album pookin amu ayieu nai launch nang'amu ilalashara le mama nilaunch ena CD natum enkiti toki naitoki pushi ina launching aisaidia nalotu arany irkulie sinkolioitin nelotu arany enkae album nalotu arany aiteru ele sinkolio ojo Enkai nanapita iyiok etii dii iyiok rishita mikindimunoyu aranyita apa ilo sinkolio adamu enaitung'ua Enkai naa kaa enduata ino niata toolarin ooponu ore nanu tenduata ai toolarin ooponu nang'asita ajoki Enkai nchaki engolon naramatie inkera ainei enaa entomononi nagira aijishughulisha te maisha nikincho Enkai omom nalotie dukuya tesiai eranyare enaa enterua apake tenebo nanu peemelo ake nalaikino ashe oleng iyata launching ena nkae siai kaata kenya launching intarikini 4 olapa le 5 tenkop naji Rombo paa kanyoo ijoki irmaasai tenkaraki launching kaitoomonita irmaasai lang pooki lainining'ito te TV Emeri kajokito ntae aitoomonita ntae oleng tenkaraki osirua lai le launching karibuni esupportaki amu kara enkerai inyi nanyokita tesiai Enkai emaisupporto Neema naa kemayian iyiok Enkai ashe oleng shomo dukuya tiatua ina ranyare naikilo Enkai eshumata alo aret tenimbung enkirukoto ororei lino obayie indipita ore nanu ororei obayie naa kayieu nai najoki ilaranyak oogira aimaa challenge tiabori otii abori matonyo tena siai Enkai amatonyo nai ore Enkai naiporro iyiok nikinyot aisiai ninye ore pikincho apa Enkai talent enkisisa enye niton aisis nimiaku oloisis adamu iropiyiani amu ina toki nagira aitau ilaranyak metejo enda shoto esecular etii impisai nikipang apuo arany isinkolioitin leme le Enkai neiteru apa oltung'ani te gospel kayieu nai naomon ajoki amaton tiatua Enkai amu kesidai dukuya naa kedamu iyiok Enkai nisho iyiok engolon nikipuoyie dukuya nisho iyiok Enkai engolon nikipuoyie dukuya netii isinkolioitin linonok YouTube channel etii isinkolioitin lainei YouTube isearch ake Neema Koyiaki nitum ake isinkolioitin le Kemayian ashe oleng Neema amu etoning'ote isinkolioitin linonok ira emayianata paa ore apa entasat etii entasat ang eewua apa iyiok Enkai nisho iyiok maisha sidai amu ore ilapa kijanani kutitik laasujita nanu obo lasujita olasujita etaa tanakata irmoruak oonotokitio itu elo enkomono e mama pesho nalo ore kigira atoni najoki mama kintau Enkai tenelakwa naa ore enkomono ino ninye ena natudumua iyiok ore sii aidiparita ajokito ilakuyiaa lainei ashe oleng Reverend Paul o Reverend
James iltung'anak laarany oleng te huduma njo kaibung'ita esiai eranyare ilo marei le Mayiani pookin metamayiana ntae Enkai nilepunye tenkaraki esiai Enkai ntadua naasita nikimbung'akiki. Ashe oleng. Kakwa challenges ashu golikinot imayie tiatua eranyare? Etii challenges kumok amu keya nilo studio ninepu metii ositima nebaiki nimiata duo ropiyiani niton aendelezayie ashu nijo naing'oru ewueji nairrajie aenyunyie ilo sitima nebaiki nelakwa studio iindim atejo ntoo mashomo neeku naduo pisai e studio ingil aitumia. Neeku keeta naa eranyare challenge amu ukikosa stima utalala pale iton ake tinewueji ayanyu ata tenaa nkolong'i are niton ake ayanyu metushukunye ilo sitima piirany piishuku amu eton naa kira ilaranyak leton duo itu ilepu oota nguvu aidim aijiendeleza ate araha ore amu iting'o ositima metii ositima ntoo matang'asa alo paashukunye. Nkae challenge ketii enkae golikinoto duo tiatua maisha ino? Etii amu meenye nilau mpisai kabisa. Etii osinkolio liranyita nining kimayian niyiolo ajo kidim aisaidia likae tung'ani nemiata mpisai nilo alo aranyie. Ketumito oshi support eranyare tiatua irmaasai? Mekitumito naleng arashu pookin orkekun litum enikintoomoni arusi kilo aiperform te arusi araha te seminar nemetii naa nena siaitin kila saa toonkuti saai toonkuti olong'i ake etii. Mpaka mesa nimiranyita kanyoo enkae siai nias? Aasita salon. Neeku ishetisho? Ashetisho. Neeku itoboloko keon biashara? Oitata ninye enkanyuani. Paa kamaa kakwa aranyak duo igira airiamarie tiatua ena safari eranyare? Arashu idol nijo labda kayieu naaku naaji enanje? Ore oshi duo nanu tiatua eranyare ai ara oshi nanu oltung'ani onyorr enkisisa oleng. Neeku maata nai olaranyani laidim atejo ketorrono ele araha torrono fulani amu iduat obo laa ninye airiamariyie kila enkolong. Kake kashipakino oshi nanu eranyare enye oleng. Teneji nai Susan painepu Susan nashipakino oleng. Neji nai Solomon Leyiolo painepu eranyita nashipakino oleng. So mimi napenda uimbaji sana. Unapenda waimbaji? Ketii naboisho atua ilaranyak? Metii naboisho atua ilaranyak. Kanyoo? Ore pemetii naboisho atua ilaranyak naa ninche ilaranyak laa inyoo ilepua araha inyoo etoning'e nemelelek support. Yani iwoshoki likae tung'ani. What? Melelek duo kiutaa mee support ninye. Kake mee pookin? Mee pookin. Kake etii naa kulo naa likiimaitie iyiok laa indim atooshoki oltung'ani maasa nikijoki katii busy arashu nchirra paaliki nelotie esimu nejia. Kanyoo naijoki lelo tung'anak otiu nejia? Enaa enajoki ilaranyak lang oilepunye Enkai enaa enaishoo ntae Enkai omom enchoo sininche iyiok omom niutaata iyiok. Ore ake pikiwoshoki olaranyani otii abori esimu ninining'u ake enajoito nikimayian siyie Enkai. Enkitadoyioroto ate? Enkitadoyioroto. Kitadoyio oltung'ani keon nimilo ailepie keon eme Enkai nikilepunye. Amu enelo piilepie keon nikintadoyio ninye Enkai. Nintadoyio keon niendeleza Enkai esiai ino esidai. Olaranyak oitushul eranyare Enkai weranyare enkop? Kaomonito nai ilaranyak oitushul eranyare enkop eranyare Enkai emiasiasa ina amu mindimumu ewoshoto Enkai. Ore Enkai nikimporto neeta sababu peekimportoko esiai enye piiton aisis enkarna enye. Ashe oleng. Atishipe naa kayiolo ajo keeta entoki nalo oltung'ani atum. Ashe oleng olaing'urani le Mary Supet Show agira ayieuki erishata namayiana. Remember to subscribe to my YouTube channel hapo chini ni sapototo ena siai naasita agira ayieuki erishata sidai namayiana. Mary Supet Show, inspiring lives.